Hello, Indakthir Chautu Paul nan zaten. Welcome back to Tumikan Zirding me expression number 4 to my knee went out. My knee went out. Okay. Himi expression hi lung oilam silawin taksanat naklam asiro nga ti. Kan mantika kan facial expression ka. Nisyam siten my knee went out. Tinangalaw mo. Anat ro nga ti nataksa anat ro nga. Ouch. My knee went out. Ti nakuk ana narak tua mo nga pang nakuk ka chaten na atuan law natnak asiro nga kan mantika kan mai ka natnak tuar pha vekin kan mai ka kan mu tul mo. Okay, himi hi a pronunciation hi my knee went out ti sinan went sinan American opponent ti American accent ngai kan sala sile chi ka alaw dai mai Turanga, my knee went out. My knee went out. Kat ti may ding Okay, himi hi amandan tampi umichim na ka. Narol pi polin ti. Bolong sit ang law som ning ka. Rol bolong ang basit pa ito. Ang law ti dingi. Napay zet nan. Nakuk. Narakher nga pang ti. Nakuk ana. Nakuk anum law. Chuti sile. Kapay zet nan jango ti chati. My knee went out. My knee went out. Kakuk anum law ti na. Kakuk ana namaten pafeu raklek sungu tinakalaman ti subak chem min oh my elbow went out my neck went out ti nangong narak her nga pang ti anuam law ana subak chem min my back went out ti my back went out ti sin my leg went out ti naki ana naki narak her nga pang ti anuam law naken chaten na ton law ro nga bolong na sit the law na lek the law my leg went out ti tampi man nak ding umma. Okay, ambia kok na ngai jang tin kan mangding example kan rak ta ding You want to play some basketball this weekend? I'd love to, but my knee went out. Ouch, how did that happen? When I was playing soccer. You want to play some basketball this weekend? I'd love to, but my knee went out. Ouch! How did that happen? When I was playing soccer. Zan na iti zing na tauti. Chun nang hong anuam law nang hong anati. Ouch! My neck went out. Anga mo. Chun chuti silaw len na el narak her nga ti. Anuam law ti zing na tawi. Ouch! My back went out. Anga taw mo. Katikan natak sa dangdang anat nakanawan met bibaw mo nang maten. Okay, hito ka hin. I twisted my back ti chu nga ti chun KL ke her ti si chu mo. Ti silawle I broke my leg ti ka ke akiak. Himi pol hi chu expression adang lala. Chimna ka mi nanat na ka fiang fel de usoni an law su du asile. Chimna ka what happened to your back? An law ti dingi. I broke my back ti. Ka pol ka chu adang lala. Si expression ka ti. Anat na ka fiang fel to kun an law su ro anang kalin fiang fel to kin na basim ti. Chuti silawin ni tini hiti taksanat men ti yu i nasim du men mi na el anamo nang hong anuam lem law kabek sana chun I twisted my leg ti vek ti I broke my leg ti vek khabati atul law yang atile pon lang men le fel fai to kasim na du natum law ro nga ti nang hong anuam law na el achiang kong len law kabek ha chun my neck went out my back went out kami ka man ning mo kami ka atok tok kami lengi I broke I twisted ti vek na man le ka tul law pi tong fang na bed ro nga kan mi man ka an law ding mo chimna ka minung ti chu kan kuma upa bibaw ti kan kuma upa bibaw kan taksa nan nak an kar bibaw ti kan elan na chun kan hong an na khati khan nan nak akar chumi kha chimna ka tharuk ka hin ka hong hi chu ve khatal hi chu an na ring ti vek khana ban sim du sile ti mirang tong in every 6 months my neck went out ti chuti silawle kar thuma hi chun ka el hi chu ve khatal chu na ring ti vek hong na sim du sile ti every 3 weeks my back went out ti silawle every 2 weeks my knee went out ti nga taw mo nga che I hope nothing is going out on you kan lai tong chu na para chu vek nat nak ti khleng lo ding hindu sakna kalau hlan ti vek rong spei chu ti okay
Jadi sile ambia kok naka pai ni tumprong kan ngai bet dingi next lesson akan tongo saling bye bye. You want to play some basketball this weekend? I'd love to, but my knee went out. Ouch! How did that happen? When I was playing soccer. You want to play some basketball this weekend? I'd love to, but my knee went out. Ouch! How did that happen? When I was playing soccer.